Maya pabengi po kay katamo kapatad kang Kristo. Aldo biyernis po ngeni, kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina ating kayang pamilya, deng Sumba Friends at Elizabeth Gamboa ating kayang pamilya. Paraking special a intenciones dari Maria Alicia Salenga, Mary Manet Pineda, Pamilya Paldeng, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Remy Dungka ating kayang pamilya, Walter and Irene Autencio, Alegria Yambao, Jerwin Uliege, at Elizar Maniti. Paraking malagong kapadanan at kaligtasan dari Remio Pangan, Mario Pasyon, Benita at Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalya, Nena Andrea Ingal, Mary Coyu, Josephine Palafox, Emeline and Takaw Inoue, Cesar Uliege, at ding sablatang kapatad ama sakit. Paraking pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, ng pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At paraking alangang kapainawan daring kapatad tamong Mea Angubie, Di Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, General Amado de Mata, Merla Mangalos, Siriaco and Rodolfo Toledano, Nelson at Rodrigo Benitez, Jose Perla at Trina Yazon, Benedicto Tapia, Mariano Campo, Richard Cabalya, Anicia Teodin, Ernesto Matias, Alfredo Julian Sr., Samson Palafox, Leonor at Romy Bognot, Drew at Andre Sinyo, Illumina Dagiao, Janus Nukop, Alfredo Mariano, Elaine Benitez, Eliseo Baluyot Sr., Juanita Baluyot, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapadanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Siklod tapo para king oratio imperata laban king COVID-19. Ilagyuningib pa ang poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen. O mapamakululo ang pon mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ang pondi. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakala tao. Adwan mingeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ni, ang tabayanan mo ring taong mi tutukan manintun panulong para kaniting makayawang sakit at mampat kin pangakalat na. Bendisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi rin sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na.
Kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkunan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. E masana pisawiling aklismi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligayat kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Judas Tadeo, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Ilagyunin pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen.
Ing lagyo na ningig pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginoong Hesus Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Pagmasusyan tayong ining piyesta daring mikakapatad, i Maria, i Marta, at i Lazaro. Last January 2021, diniklara ning Papa na in July 29, ay niya kabud piyestang Santa Marta. Noon piyesta dyan naman, ding kapatid na i Maria, po'y Lazaro. Prior to January 2021, palagi piyesta ng Santa Marta itong July 29. Sisyan talagang din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banala misteryo. Ginuwi kayong mitubod, king bugtong mong anak, ban mikabye kami, kapamilat na Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ginuwi kayong mituru, inge kesukat maliligalig o mababalisa, karing dakalapage, ing tunay kailangan, ya pining makiramdam at tupad king kaya kangamano, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino, ikaing pamanyubling miye, ampo pa ing biye, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos ang mayupayang tutu pakalulwa nakatamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Parati tamo sanang manatili king tapat, apamakiyagom kaya, angga king idala nakatamo king biye, alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oyig paming mayupaya, ing anak mo, peparangalane i Santa Marta, Maria, at i Lazaro, kapamilat naning pamandalo na king karelang pibale-bale, anting meto nga bisita. Kapamilatan daring panalangin apagsilbian miya sana i Kristo karing kaya kaming kapatad at matula mo kaya sanang tanggapan lungub king banwa anting kaya kaming tune pibale-bale. Iti yadwan mi kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo na mabibiyat magari kang bemwat ning banalay Espiritu Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasa bat king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, mikakalugod tamo, uling ing lugod, manibatan king Diyos. Ing balang lulugod, anak ne ning Diyos, at kikilalaya king Diyos. Ing lulugod, eya kikilala king Diyos. Uling ing Diyos, lugod ya. Pepakit ning Diyos, ing lugod na kikatamo, inyang tinubod ni ing bugtong ng anak, ban mikabye tamo, king kapamilatano. Inya iti ya ing lugod, uling kaluguran taya ing Diyos, nune itamo ring ligurana, at tinubod ni ing kayang anak, ban manatbus king kasalanan tamo. Pakamalan kong kakaluguran, antining maragul ing lugod ning Diyos kay katamo, sukat tamong mikakalugod. Kapilan man alapang menakit king Diyos. Dapot, nung mikakalugod tamo, at yu kay katamo ing Diyos, at maging ganap kay katamo ing kayang lugod. Balo tamo king manatili tamo king Diyos, uling pigkalubanan nakatamo king kayang Espiritu.
ikit mi at patutuanan king tinubod ne ingid pa ingkeyang anak bilang talapagligtas ning yato. Ing ninumang mipapasyag king Jesus ya inganak ning Diyos, manatili ya king Diyos at ing Diyos naman manatili ya keya. Balutamo at paniwalan, ing lugod ning Diyos kaya katamo, ing Diyos lugod ya. Ing manatili king lugod, manatili ya king Diyos. At ing Diyos manatili neman kaya. Kaniti, migaganap ing lugod kaya katamo, ban malyari tamong marap alang takot, kingaldo ning pamanukom, uling keti paking yato ing bietamo, kalupa na ning kang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tamo po, alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Ulitan tayo po. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Emo ke paparusan, uli ring kasalanan, ding kekeng pipumpunan. Lunos mo, kaya kami, kaya kaipagkalam, nyening alana keng kapanayan. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Saupan mo kami, o Diyos, akya kaming talapagligtas. Datang ka alang-alang king ligaya ning kekang lagyo. Sagipan mo kami at patawaran pamikasalami, alang-alang king lagyo mong marangal. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Bustan mong ing sasingsing, ding bihag miras king harapan mo, at kapamilataning maragul mong kayupayan, iligtas mo la, retang miyatulan kamatayan. Kanita, ikami naman, akyekang balayan, at tupang kyekang papastulan, pasalamatan da ka, king kapilan paman, at puryan alang kapupusan. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Talakad tapugan parangalan ning mayap a balita. Itangan po, ding amano mo Ginoo espiritula at biye, at ilukeka ding amano ning biye alananga. Ing Ginoo manatiliya, kaya kayo At kaya kaantimurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka, o Ginoo. Sinulong dari Jesus at ding alagad na ing pamaglakbera. Ang gaking miras la king metong abaryo. Ing metong nga babaeng milagyuan Marta, tinggap na lang matula king kayang pibale-bale. At inyang kapatad amilagyuan Maria.
linuklok ya itiking harapan na ning Ginoo at mekiramdam ya ka rin kayang amano. I Maria, balisa ya kanita king pamagsadya ng pakanking Ginoo. Nga na kaya Ginoo, muwa pa pansen, ning kanakong kapatad, paboren na akong mag-obrang, akong dile. Pagkisabi mo na mo kaya, ing sopa na ako. Dapot, nga nang mekibat ning Ginoo, Marta, Marta, maliligalig ka, at mayayabala ka rin dakalabage. Dapot, metong muing tune, kailangan, tinod yang memili i Maria, at iti, milako kaya. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Ginoo. Kalupan na po ning sinabi ko nandin inyang January 2021, ing kakatamong Papa, dineklara na ing July 29, enya piyestang Santa Marta. Nune piyesta ring at mikakapatad ni Maria, i Marta, ang Papa, i Lazaro, i Marta, ing mali pinili keng Ebanghelyo. I Maria, ing tinod pinili. Paboran yung ilaring kakatang dinan pansin. Keng kakatang Ebanghelyo ngeni. Alaya pa'y Lazaro. Maralas, ing mali pinili, makalonos siya. Yang at paking chancery, balang Lunis, potang puanan ko na ing malan ko, Pepa Pipi. Dening ka na akong mamipi, dasnan ko la, manal bela kang uwili, wawawin. Itang tauli ng piyalong ning kayang palabas, ilapin ratang miyayaliwang kaun ating miyayaliwang kule. Kaya bating contestant, mamili ya, nano ing kule, borina. Neng kai, madalas, malila apipili. Aliway tang jackpot a 1 million nga pipili da. Aliway tang jackpot a 1,000 lating nga pipili da. Aliway tang jackpot a kotse nga pipili da. Malila apipili. At potang malila apili, muli lang alang premyo. Muli lang makalunos. Kaya Ebanghelyo, Maria pinili, i Marta, mingkotang, minuli ang alang premyo. Minuli ang makalunos. Nung ing basihan tamo, ing pagmasusyan tamo ngening kapag masusyan, minuling makalunos. Minuling alang premyo. Minuli ang ating premyo. Meging yang santo, Santa Marta. Bala mo mawari, yan ing metong ng masanting mensahe ning piyesta ng Santa Marta. Keng Ebanghelyo ngeni, makatakot ing magkamali pipilinan kingapong Ginoo. Makatakot ing mali apipili kingapong Ginoo. Kamuling alang premyo. Kamuling makalunos. Alalamang amanuan, deng miyayaliwang Ebanghelyo tungkol king biyen ng Marta, kay ba't nanitang Malia pinili, ang gana keng kayang pang santa. Alang kwento, alayang kwento tungkol keng makanya ning Ebanghelyo. Pero metong muing masala, metong yang parangalan santa ngeni. Ating kung minsan abasa a quotation nga na every saint has a past and every sinner has a future. Ang kanong balang santo, at inyang milabas. Bari nang sabihan, inyang maturang milabas sigurado. Ating balang ating maturang milabas,
At inyang masanting kinabukasan. Pwede yang i-apply kang Marta. Mali yaman pinili. At inya pamuring maging future. Marta. At inya pamuring future. Ing metong magkamali pipilinan. At impang metong masanting quotation. Makabagay yan naman keng kekatang pisasabyan. Quotation ng Thomas Edison. Ing ginawa kayong sulu or fluorescent. Nga na, ala naman kanong mali. Ala naman kanong mali. Nun eya mo metong step. Eya mo step 1 ing proseso na ning biye. Ala naman kanong mali nga na, it's just that it is a 2,000 step process nga na. So bala mo mawari, dakalya process. Heko po balo, bakit? As I get older, milalako ko takot keng pamagkamali. Kalupan na mo po inyang installation. Okay mo, agyang kulang in pamangan. Okay mo, agyang ating dumanok, muling ating emengan. Okay mo, agyang ating sumabi, kulang in pamangan. I do not know bakit milalako ko takot keng mali. Okay mo, nung ating mali keng gewa ko. Okay mo, agyang sesyanda ko, huling magmigkamali ko. Okay mo, agyang parsalanan dako. After all the best effort that I made. Aliwa naman mo reng faultless, reng mistakeless, deng maging banal. Lawen may Marta, maliya pinili, pero meging yang santa. Talakad tapo. Ing Diyos, pag nasanang mag-obraya ing tao kambe na anting kayang katambayan, king pamitatag, king bayong lelangan. Aduan tamo kaya, pagkalub na sana kaya katamo, ing tetagan, makaganap king obrang binyena. Nga tamo nganing manalangin, ginu panwanan mo at pabanalan, ing kaya kaming obra. Ginoo, panuwanan mo at pabanalan ingkya kaming obra. Para king banal a iglesia ning Diyos, ban kapilanman etok nang king pamanaral na, king maya pabalita ning kaligtasan, king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panuwanan mo at pabanalan, ing kaya kaming obra. Para ka ring sablang talapagobrang Kristiyano, bandalanda king karelang obra, ing pami patutura king metong amabye kasalpantayanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panuwanan mo at pabanalan, ing kaya kaming obra. Para ka ring siyentipiko, inhinyero, at talapagobra, numan ka rin. Banli ka manino lang panlalawe, king karelang responsibilidad, magobra papunta king bayong pamaglalang, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panuwanan mo at pabanalan, ing kaya kaming obra. Para ka ring sablang alang obra, agad lasanang manakit kapanintunan, amunya karelang pasibayo, king makatawrang dignidad, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panuwanan mo at pabanalan, ing kaya kaming obra. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Elizabeth Gamboa and family at ding Zumba friends. Pagkalam na sana ng Diyos ing special intention dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Remy Dunca and family, Walter and Irene Autencio, Alegria Yambao, Jerwin Uliege, ati Elizar Maniti. Pagkalam na sana ng Diyos ing
kapag nasandang speedy recovery, good health and healing, ni Remio Pangan, Mario Pasion, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalya, Nena, Andrea Ingal, Marie Co. Yu, Josephine Palafox, Emeline and Takaw, Inove, Ati Cesar Ulyege, at ding sa blatamong kapatid ang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, at king pamilya ng Antonio and Josefina Guevara, at Yuli Nosana, king kayaryan ng maligaya, ding kapadadtang mayangon na king Bie, Emmanuel, Teresida, at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David Nelson, Garma, Richard Jules Medina, Amado de Mata, Merla Mangaluz, Siriaco and Rodolfo Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Jose, Perla and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Mariano Campo, Richard Cabalya, Anicia Teodin, Ernesto Matias, Alfredo Julian Sr., Samson Palafox, Leonor and Romy Bognot, Drew and Andre Sinyo, Iluminada Giao, Gianus Nukup, Alfredo Mariano, Elaine Benitez, Eliseo Senior, at Juanita Baluyot, at ding sa blatamong at ding sa blang kaladwa king purgatorio, at ding alang makaga nakakarela. Panalangin tamo naman ing sarili tamong kaligtasan labang kin COVID, ing kaligtasan daring kaya katamong kapatid frontliners, ing malagwang kapaldanan, daring kapatid tamong ating COVID kasalukuyan, at kapayapan, karing kaladwa, daring kapatid tang mete, uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan inkia kaming obra. O Diyos, sa ginumi, ing obra, ning kekeng gamat, kapamilat naning panalangin ng Santa Marta, maging pangako lasana king pamisan metong ang makataong dignidad at kapayapan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad pa. Manalangin kayo kapatid, ban, ingke katamong dawon, matanggap ya, arapan na ning Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Hikapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, pupuryanda ka, uli na ning kekang ligaya, kaniting piyesta dari Maria, Marta at Lazaro,
Tanggapan mo iting kasuywan ning kaya kaming pamanyamba, antimonong makanano mong tinggap ing karelang lugod. Iti adwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimuri, Iyat na yula ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu at Diyos namo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dahang parati at numan ka rin. O yigpa, Diyos kingalananga at lubos mayupaya kapamilatan ng Hesu Kristo kaya kaming ginu. Di natangya ing anak ning metong indong birhen til dua na laring mapalad at dali sa puso at tiro na la kapamilataning kabilugan ng biye ing kaganapan ning kalinisan. Pinili na lang parating tupad king banal mong kaburyan at mamintu ang gaman king kamatayan para kaya kami midadawon king sarili na kaya ka anting ganap ayayin. Tegulaling nong masipit king kaya kang kasuywan detang milakwan king sablang bage alang-alang kaya ka at pengako ng makatuklas lang masolong tibandyan king banwa. Kambering sablang koro dingangilas ka rin banwa daralit ning kaya kang ligaya makiabe kami ngalantok ng babye kapuryan kaya ka at nga mingening kakanta. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, taasan. Hosana, kaitaasan. Tunekapin banalo, igpa, iking panibataning sablang kabanalan, uli nanita, pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayon king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyeso Kristo. Bayo yami dawon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan ye, iti ikongan at kananye. Iti ing kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning apunan, kingwane ing kalis, pasibayo yang pasalamat keka. Binyane ing kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ding kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo ay namatay. Kristo'y muling nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay. Si Kristo'y muling nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas nahon. Niyang inigaganakan mi oyeg pa ing kamatayan at pamanyobli ng mebyaning anak mo. Darawon miyak kaya kaiting tinapen na ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ning pepalyarian mo kami, matangpang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyeg pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban, biganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, i Francisco. Kambening kaya kaming Obispo, i Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay nawa na at manenayang pangasubling miye at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ring biyangob biye, apanalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mukengan, gawan mukengan karapat dapat magkamit king biye, alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen, induna ning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe da ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaboryan, king kakabanan ning panahon. Puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya. Igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupuryan daka at parangalan, manggaman kingalang angga. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang ng sa langit. Bigyan mo po kami na ayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
sa nagkakasala sa amin. Natuwag mo kaming ipindulot sa tukso, natiyadya mo kaming lahat ng masama. Ikabos mo kami, o ginuking sablang maro, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligayo, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, at sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no na ing lawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan agpangking kaburyan mo, igang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo, manatili sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tamo ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Niyoing kordero naning Diyos, niyoing bilalako, king kasalanan naning yatu, nuan laring mayayawus, king apuna naning kordero. Ginoo kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yegkas nga nga mano mo, humayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O paming malugut, pigkalub meke kami, ing katawan at dayan, ing kekang anak, ban, ikabos mo kaya king karampatan, akaugnayan, kaniting lidi pasabihe, kapamilatan ning alimbawa dari Maria, Marta at Lazaro, susulong ing lugod mi keka keti king yato at magtamasa kesana kapilan man king pama nangalmi king ligaya mo karin banwa. Iti yaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ning ginuman na tiliya kaya kayo At kaya ka antimuri. at bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ingig pa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi daon ne, umen ako king kapayapa ng Kristo. Salamat king Diyos.